شاندکه هریما عفرین سردانا پارێزگارê محافظê Helebê Ezzam غەریب kir. Hejmarek berpirs û kesayetiyên Kurd tên herêma Efrînê di nava şandê de bûn. Ji wan serokê xwecihîya Enekesê li Efrînê Ehmed Hesen, cîgerê serokê Encûmena Xwecihî li Efrînê Mihemed Şêx Reşîd û berpirsê hikûmetê herêma Efrînê ku weke qamaqamê Efrînê Mesûd Batal ew jî Kurd e. Her wiha çar jinên Kurd jî nava wê şandê de hebûn. Di hevdîtinê de hevdîtina li gel waliyê Helebê behsa gelek mijaran hate kirin bi taybetî rewşa ewlehî û derxistina grûpên çekdar ji Efrînê. Ehmed Hesen serokê xwecihîya Enekesê ku di nava şanda hevdîtina li gel parêzgarê Helebê bû ji Efrînê li gel min kak Ehmed bi xêr hatî. دەستپێکێ من حەز کرد بزانم و بهتر بەحسا چ کرد و محافظ و پارێزگارê Helebê çi soz dawe. Dem baş ji we re ji temaşevanên we re. Bi rastî di serî de ez dixwazim dilovaniyê ji pakrevan Ehmed Şêx re bişînim û cihê wî bihêşta rengîn bêjber bû îro وقت دبیجن بیرانینا شهید بونا احمد شیخ و کیف احمد شیخ و براستی 2018 حتی 2019 از وقت احمد حسن از سروک انجمن خجهی یا شیعه بی ناحیه شیعه يعني سروك المجلس البلدي يا ناحيه شیعه بیم احمد شیخ و جیگرم بی دوی دمه دا براستی اشکنجه و لیدان لما همی انجمنا خجهی یا شیعه هات لیکرن و احمد شیخ و شهید کت و بی پکروانه وقت بی کرد و کردستانه دازده ماه ششاده 2018 طبی افشانده گو امچونه به پارزگاه حلب را امرن اشتنه براستی گلک کسته ده هبین انجمن خجهی يعني بلديات هي نواحي هرما عفرين تده هبين امواك انجمنان اجتماعي كردي ام لي حاضر بين هر وها كسياتين دل حاضر بين طبيب مناسبات بو ججنا قرباني بي لي بي وقت بي درفتك بو ام قارم تده بیرو باوریه خوشی ببین ام جبو هرما عفرینه جبو وقت به افچکدارد بو هین ماند هرما عفرینه دا هر وها بو بنپیکرنه هاتنه کرن و ظلم و زور و تعدایه گل الملته هرما عفرینه هاتی کرن جده 2018 حتی رجاء ایرو براستی موک انجمنا خجهی يعني يا عفرینه موجود به يعني رژیم بشار اسد هلوشي او رژیم دیکتاتور و وقت به اواکرنا سوریا کانه دبه وره چیکرن و ام گشت ده وقت به شریک بند به سوریا نهدا و هر مرو وقت ده برومت و بکرامت و دجیانا خود ده سوریا نهدا وکی تشتیگو محافظ وقت پارزگاه پارزر يعني يجو تشتيجو دينكري براستي ويجي قلت جو هرما عفريني قال لك ظلم وزور وبنبيكرن ديتن يعني جو ملتي عفريني براستي خدي صبر خدي آرامية اجبر ويجي وك حتى جو ام جسروكاتيا وقت بي كومارا سوري دا جي ام باطنه آگاهی کردن گو ام وقت به تیبتیک باش بدن هرما عفرینه گو پشتی ججنا قربانه و هجمارک باش ج امن العام و داک به هرمن عفرینه و نواحیه و جبو وقت به کانه به ضبط امن و امان لنواحیه هرما عفرینه بکی و گو گروپیت چکدار جی همی و درکبن و کس نمینه ده هرمه دا گوتنک دجی کر براستی گوشبو موسما زیتون اوه وره گوچینا به حباک زیتون تناک زیتون کس دسته خودین سر الا خودیه مال و ملکی وانبن و نشتجین هرما عفرینه رسم كاك أحمد نهار دمي بحثا ويا كي تكرنكو
چکدار هنک گروپ مانه هنک گروپ درکتنه هنک خبرش مرتين دبيجن چکدار ادل عفرين نمانه بطيبتي للشيء الناحية الشيء عمشات للناحية الشيء مانه یا نه؟ بله هین لازال مانه لی وقت به سیطره دوان همیش دستوان هاتن درخستن یعنی چه سیطره در دوره ناحیه شیعه هبن چه سیطره مثلا یا ترمیشابه یا جرد بجن گلیه شیعه یا گنده خلیل یا سناره یا گنده آشکایه گنده کاخره همیش دستوان درکتن یعنی سیطره نمان براستین تک سیطره نما تنه یک تنه موی جرد بجن دفايل او دفراوجي امن العام لدمينه يعني لي تشكدارد عمشاطه لازال حتى نها د ناحيه شيء ده هين هنا وبراي ابو چند کسن کاک احمد يعني چند چکدار لناحیه شیعه مانه چند عمشات هجمارا والنخيا يعني لهنا يعني هجمارك نهندك هنا يعني هين حيانها مانا وحيانها براي ابو عمشه سيف جي هين لناحيه الشيء يعني مالبات عرب مانه لوی داریم مالبات العرب جيمونا هين وقت بي دردوري ستشيل مالبات عرب دهندر ناحية الشيء دمانا ليه هدي برای چه قاس بو هجمارا برای چه قاس بو للشيء برای قالك بين برای يعني بامكانم بين بشسد مال بي حفصد مال بي حيسد مال يعني هي عرب تدبي لانها دردوري سي تشيل ماي وروجانا جي درد كمان دچن يعني كيم دبن براستي قالك كيم دبن والنواحي تجي براستي قال لك كيم بيني يعني هجمراون قال لك كيم دبي روجانا وقت بيجي كروان درد كبن تك درد كبن نمازه بشتي وقت بي امتحاناتي مراحل انتقالي يعني درباز بين انا جمع امتحاناتي سفينهم انا بكالوريا جمانه اوجي خلاص بم براستي وهجمار اتبجم يعني لسر تليه دستا بمين يعني باشه تن الشيء چکدار مانه یا جی ناحیه دن تو گروپین دن این چکدار هنه؟ نا الدفر اندجي هنا براستي الشيء جي هنا الناحية راجو جي هنا الناحية بلبلة جي هنا الناحية جندريسي جي هنا اف جروبات دوك عمشات وحمزات والشرقية والنخبة وهناك يعني جروب هين لازال الحياة هامانا ليه جمراوان هدي كيم دبي وك محافظي حلب جي يعني عزام غريب سوز ده وبشتي عيدة يعني أمن العام داخلا او بقايا وقت بي بقايا جروبات چکدار جمانه ودبي ودعفرين ده بجار كنمي باشه خلق ودگره خلق عفرینه ودگرن جين خو خلق ودگره براستي وگرجي انا قلق بيه وتيبتي لسر ججنا قربانه يعني وقت بيجي بحزاران خلق بقري يعني هناك جيمان هناك تكرجي بقرين حلبة اللي عالم نها ودقري قنديت خوا جبرقو وقت بيجن آرامي چه بي دنگته کاک احمد هون وك انجمنا كردي بينا وك انجمنا كردي دنگ متيتا كاك احمد انترنت لو داري راوستيا يعني بنيرن نو جاميرا برپرسي انجمنا كردية العفريني دمينه سروكي خجهية انا كسي دبيجاهين جروبين چکدار مانه لی هناك جاران هناك نوچه هناك جهين عفرينيش مرتين دبيجين جروبين چکدار نمانه حمو دركتنه جبر ويكي يا باش اوكو ام جناف عفريني براستي باويكي زندي خلق مال قل مبن بحسبكن كا چند كس لكدر عفرينين چند چکدار چند جروبين چکدار مانه احمد حسن دبيجا هين عمشات لي هجماروان قالكي كماله چه تشتی باش اوکو هدی درد کن هم چکدار درد کن هم جی مالباتین عربین هاورده درد کن و خلق مای رسان کردین مای عفرین ودگرنه جیخو